Êvar baş temaşevanên hêja em di bernameyek nû ya rûpelekî ji dîrokê de bihevranê ji Amedê silav û rêz ji we hemiyan re. Mijara me dîroka edebiyata Kurdî ye. Îro em ê cilda pêncah bidin nasandin. Mêvanê min hûn zanin kek ziya û ciye. Kek ziya tu bi xêr hatî serçava re hatî. Gelek spas dikim. Gelek Tu spas. çawanî tendurustiya te çawan keko. Baş e hêdî ser tequra qatişe. Baş e. Tequrek deng e, deng jî deng jiyan e. Elê ola ne baş e. Baş e. Hêdî baş e. Di bernameyên berya vê bernameyê de me cilda yekem, cilda dudiya Asya û a çara me da nasandin. Em ê îşev a pênca bidin nasandin. Hê di cildê me dimînin lê ihtimalek pir mezin. Em ê wan her du cilda ji ber ku em bi nivîskarê wê rêzdar Marûf Xeznedar ra em ê sadiqî wî bimînin. Ew ê gotiye ji bo cilda şeş û hefta gotiye yek kiriye yek lê belê gotiye A û B. Yani ji hev bûya way cudahî kiriye wek hevkî qebûl kiriye. Em ê jî wisa qebûl bikin û bûya way em ê çê bikin neyeta me wîsane. İcabî ku ez Profesör Marûf Xeznedar bû we bidim nasandin îcab nake me di beşên bernameyên xwe ê din da me wî dabû nasandin. Ji ber wî ez ê hema em dest pê bikin kek ziya hema keremke di kîjan sala vî cilda hanê behsa kîjan serdemê dike ez bi wisa bêjim. Elê gelek spas. Spas ji çarper medyaya ra û spas ji bînerên hêja ra. Hêvîdarim em îşev rûpelek ji netinê dîroka edebiyata Kurdî û ji ber ku di vê cildê de kesên hêja hemû jî hêja ne tabii. Hemû şairên me yên hemû cilda de hêja ne. Lê hinek kes peyvendiya wan rast bi siyasetê ve jî heye. Bi xebata piştî 1914 ku hatine kirin ve aynı wextê de bi tarîxê ve yani tarîxa tarîxê ve jî ji bo ku peyvendiya wan heye. Em ê li ser wan bisekinin piçek fireh bisekinin. Lê qasê ku wext ji me re misade bike. Mesela kesên wek Pîremêrd hene di wê bernamê de, kesê wek Mehmed Emîn Zekî bek hene, kesê wek Mustafa Şewqî hene, kesê wek Bêkes hene, bavê Şêrkû Bêkes û herê dawiyê kesê wek Yûnus şairê Sûrûda Millî Eyreqîb û em ê piçek wiha zêdetir cî bidene wan. Hêvîdarim em ê bernameke hêja û bi hevra derbas kirin û gelek spas dikim. Belê mamoste Marûf Xeznedar wekî ku di hemû cildan da di destpêkê cardin em bêjin hinek nirxandinê wî hene û pêşgotineke hêja ji wê cildê re nivîsandiye. Ev cild beriya ez bikeve nav firaya mijarê ev cild û cildên bê jî yani her du cildên din jî navbera her du şerên cîhanê yani ew şairên me yê ku di navbera her du şerên cîhanê yani 1914 1945 û digire navxwe. Mamoste cardin nirxandinê hêja wek ku min gul kiriye û destpêk Kurd gotiye Kurd di nûvê yekê yê sasala bîstan da
روشا کردان نیوی چاخه دنرخینه بله دوله درش و اوه کی پرسپکتیفه که گرک هجا بحثاوی دولت که براسی پیوسته کو herkes بخونه yani استفاده که باش مروجه ورد گره بیشتر در بازی شاهی شاعران نو کردی دبه فرهبونا پخشانه yani ایدی de edebiyat eda destpekirina nivîsandina pexşanê li Kurdî destkefe. Erê beryavî jî heye em bêjin Mele Mehmûdê Bazidî bi pexşan nivîsandine wergir çêkirine. Heta beriya Mele Mehmûdê Bazidî û eqîdê îmanê hene û em zanin ku ew jî carin bi pexşan hatine nivîsandin. Rast. Dinabera her du şerên cîhanê da êdî pexşana Kurd û bawekî fire Pêş te diçe. belê pêş dikevî êdî belê. û nimunî wî dane û em bêjin mesela xebatên Mehmed Emîn Zekîbek û Mustafa Şewqî û kesê din bi awayê nivîsê bi rastî dewlemend kiriye. Bele. مجارك وقتانيا جاورا دنگدانا شخصيتا شيخ محمود ادبياتا كردي دا يعني بشك جويرا وقتانيا و ويجي بأي بجري دا بدو خالا بجري دا يعني تأثير شخصيتا شيخ محمود ادبياتا كردي دا چبوية خال دو خالان جرابات قتينه یک جی شخصیت وی آینیه و مازنه کی طریقت قادریه نبی چرک شیخ معروف نودیه همزانم که شیخ معروف نودیی یکم قادریه که لسلیمانی حتی بریا نقشبندیه که او کیه مسئول طریقت شیخ طریقت پیر طریقت قادری بوده ev tesireke gerek pozitif kiriye lisel edebiyatı. U Xala Düdyan serihildana Şeyh Mahmud Bukhaya yani xabata vi a milli xabata milli ev jicardın gerek tesireke pozitif em bejin peyda kiriyek u em bejin edebiyata Kurdi u geçtir bibe u evi cüreyi vici em bejin edi firehtir ve ev xal gerek mühime. O tiştekidin ku em dikarim behas bikin ev şairin dinabera 1914 da ku tem behas kirin hema bejiye tevan hemuyan şehrin milletperveri velatperveri nivîsandine. De divanê tevan da ev şehreyan hene ev şehre ve micare ev jî bêguman aniha wextê me tune ku em bikevne navê bi firehî behas bikin ev jî xaleke gelek mühîme ji bo em bêjin hişyariya netewî û xebata handana teşvîqa xebata netewî xaleke gelek giring e. Yani merv dikare bêje ku ji 1914 da hizra netewî di nav milletê Kurd da pêş te dikeve pêş û ew îcar de edebiyatê da jî xweşan Belê yani wexta ku di nava civakê da pêş de here ew ê de edebiyatê da jî xweşan bide. Belê. Tabii beryavî jî heye em bêjin em bêjin em berê em gerek em bêjin Hacî Qadir e û nizanim ê beryavî êdin hene em muecmat lekin de geçtir dibe yani. û derbazê qunaxa nesrî dibe yani pexşanê dibe êdî. Yani pexşan de edebiyata Kurdî da êdî dibe xwe cihekî. û seyda em bêjin bawekî firehî behsa van xalan kiriye bila hezar rahmet digora wî bê. Xaleke din yani rengdana şerê her du cîhanê edebiyata Kurdî da
Hevan her bu şeranjı em bejin tesirek liser geçbun liser em bejin cora buna diruka edebiyata Kurdî yan edebiyata Kurdî kirine. Mamosta beş ekşi jora vakataniye dibi cilde da. Bu em cardın dibêjin bila rahmle bi. Pişra derbasî şaran dibe a yekem li gora hatina dinê ji xwe em bêjin mamosta û kiriye. Li gora tarîxa hatina dinê rêz kiriye. A yekem Pîremêr de Pîremêr yani Tevfîk navî Tevfîk e piştê dişe hacî dibe Hacî Tevfîk pişta jemê behez bikin 1932 da naznavê Pîremêr bikartîne. Mamosta Pîremêr 1867 da li Süleymaniyê hatiye dinê û di sala 1950 da jî çû rehmetê jiyana mamosta Tevfîk yani Pîremêr bi rastî gelek rengîn e em dixwazim ku li vir bi Kurdî gelek bi Kurdî ji ber ku me berê jî program li ser Pîremêr çêkiribûn gelek Kurdî hinek xal hene em gereke behsa wan bikin û mamosta Tevfîk kurê Mehmûd Agayê kurê Hemze Agay Mesref e. Ev gotina ev navê Mesref babkalê wî di mîlektiya baban da wek wezîrê maliyê bûne. Yani ev Mesref ji wirtê. Ji wirtê yani em dixwazin bînerên xwe hêjara parve bikin. Vêca mamosta Pîremêr xala ku em bikarin bikirine dest ev xale yani çima çû Stenbolê yani çawa çû Stenbol ev xaleke gelek giring e aniha me carek wek ew ya wek sernav behez kir bi rastî em taybetî Kurdên Bakur zêde dîroka xwe nizanin yani ez xwe jî tabî têda hesib dikim. Em niha mesela pêvajoya em bêjin çareseriyê bihez dikin dîroka Kurdî da cara ewil wextê Sultan Abdulhamîd da 1893 da ez nakeme nav detayê wî çünkü wextê me tune cara duyan jî 1898 da ew şax em bêjin xebatek keftûleftek heye livek heye bi taybetî ji aliyê em bêjin malbata bedirxaniyan ve ji aliyê şexsiyetên din ve em zanin ku 1898 da bedirxanî li Qahîreyê rojname yekem a Kurdistanê diweşînin û em bêjin hereketê Şeyx Ubeydullah Beryawî û hereketê Yezdanşêr û gelek hereketên din ê ji aliyê kesên malbata bedirxaniya ve kûtîr meşandin û ev xaleke giring ye ku padişah xwe nêzîkî ew ê bike xwe nêzîkî Kurdan bike ji ber ku Balkan hêdî ji destê wan derdikeve em bêjin dewletên netewî serbixwe em bêjin ava di Yûnanîstan Bulgaristan Arnavut Tunizan birayê tişt em bêjin di nav Ereba da jî ew heke yani livek e yê mane Kurd mane û Abdulhamîd dixwaze ku ew bike yani Kurdan wek aşîtiyek muaraçî bike wek em bêjin hinek soz bide wan li ser wê bangê kalkê Şeyx Mehmûd û Ehmedê Şeyx navî Ehmedê Şeyx e bangê Stenbol dike û bi heyetekê ve ew cab çêne dibê siheta me ne baş e ez ê kurê xwe bişênim li ser wê heyetek pênceh şêst kes giregir û em bêjin mezinên Başûrê Kurdistanê wî şaxê û dişte Stenbol ya Pîremêr jî yek ji wan e yek ji wan kesan e ku emrê wî jî em bêjin sûçar heyeta çaresariya wê demê heyeta çareseriya wê demê ja Pîremêr jî Tevfîk yani Hacî Tevfîk jî yek ji wan e ku wî heyetê da dişin piştî ku dişne Stenbol ewek çê dibe em bêjin ji
İran'ı, Şah-ı İran'ı name ekti Farsiye. Ya yek sarayı pırske yani ki Farsi falan zanı o piramit denen nişan evci bersivek Farsi dinliyse pır hoşavet yani o ana naviyulay biramın saraya Osmani yani Farsiye ke gelek seviye bilind ku ledleri ku dinliyse jarat bejikum padişah şuat vi heyeti bir şey ne evi bir şey ne hacı و از تبدأ ما خواندن اجي قيدات فاکولته حقوق دا çekem و تلور بينا بخونا او هيئة دشاوي دشا شنا حاجي دي امن ظنن tabi çi axiftine و çi sozdane li muhakkak belge wan hem de arşiva Osmani da hem ki tkare arşiva İngiliz andacı hebe yani kesi ku ve mücadele bu konun muhakkak tkaren okun tkaren embicin rastı belge yan bit az bu ne embicin dirok zanım yan dirok nasım le konun mücil ser dirok getirip ku az bir hususiyat işteki bejim le muhakkak belge hanena ben işte ku ev heyet şine hacı و جود باش دابد گرن و همو دشنه باشوری کردستانی تنی پیرامید ودگر استانبولی اولور نه دیپلما هیا یعنی دیپلما هم بجین لیسه یان تشتکی وسا دستان دا کو قیداوی اویدا چه بده او مروف اوت که یعنی حد که تمام de fakülte hukuk İstanbul'da da قیداوی چه به و دخونه خلاص دکه و پشتا دست به وظیفه دولت etki. Yani peşin şeyine böyle şevabi kaymakamtiye vurdu ki pişta kaymakamtiye hakkar yedik ya kaymakamtiye o büyük adalar hay İstanbul vurdu ya Heybeli ada. Böyle gelek cihan kaymakamtiye her davi le evi le Amasya'yı dibe vali ya pişti ku cumhuriyet o dibe او کسین باشور کل استانبولن مکتب عثمانیا دا خواندنه یعنی کسی وکی امبیجن مصطفی یا ملکی کسی وکی محمد امین زکی و کسی وکی پیرامید دزورن یا پیرامید وقتی که 1808 دا استانبول زوجیه aile بخارا نابه استانبول belki aile نخواهد بشه ام نزانم tabi جا وقتی کل استانبول دزوجی دو کریوی چید بین یک نجات یکی وداد و پشترا پیرامید بیرانی نخواد بعد که من خواندیر با من های دبی کو ام بیشن 1918 19 20 İttihat Terakki grubun küçük çekir bu. Jihurten xwa erişi Kurdan dikirin. Meji grup bek çekir. U Necati Kure min u Aziz Camulki Kure Mustafa Paşa o grup bek Horten Kurd edin. Evji o binava çete hocam yani bir hembere evvel İttihat Terakki. Bu xaparastını. Evet bu xaparastını böyle. Yani ne xaparastını çedik. Yani ne yani çetne bekip ki giran bu. Evet. Bu xaparastını da beri embicin Horten İttihat Terakki'nin büyüavayı. Evci bıraksın ben. Evci bıraksın ben yani. Türk derece em ben evim icab pişti hazar nasıl bir sisyan piramid verdgere Kurdistan'ı li hanım avi zarukül İstanbul rediminin piştra gerek sirametli kek asuz avrusira evi peyda kir em bejin jinesta necat yan vedat ki mana kine tespit kir ku önder sav hebulu Türkiye vakti seruki baroya Türkiye bu rastı vakti Erdal Ünlüdacı veziri enerji bu ev nevi piramirde yani hep bir kemalist yani nevi piramirde hatta alakayvan bu aile piramid rahane
aile piramid nasip İslami dişin hadne bağlan ev çune yani evi van alakam bevhele yani bu kurtlu bir jiyana evi ne eca emzide dirij lakin vakti Mekke'me bişra piramid vakti ku vedgere و هزار ناسد بیشاراندا یعنی اساس هزار ناسد بیشاراندا سلیمانی بناوی جینی روزنامه اکلت کرده. وقتی هزار ناسد بیشاراندا پیرامید چه سلیمانی دبه عالی کاروان او کسی کو روزنامه جینی در تخه حیا هزار ناسد شیدودیان او جامر شر رحمتی ناوی منویسان بیلوا حسین ناظم وقتی او هزار ناسد شیدودیان داد شر رحمتی ایدی روزنامه جینی همو تشتیویت کمه دستی پیرامید اجا پیرامید پشتی کو دبه مسئولی یکم ای روزنامه به سری خواهد کو روزنامه در تخه راد ناوی روزنامه دوگوهر دیگه جیان و ناسناوی پیرامید جبو خواهد که ایدی نابجه حاجی توفیق ام بجن به امضای حاجی توفیق ایدی او نانویستی به ناوی پیرامید نویسیم tabi وقتی مکه ممنون کردم تمامی بحثا اوی بکن بحثا پیرامید بکن Keko ditinawi siyasi çiviye ولا تبلی اوی نبیه تبل نبیه تنی روزنامه‌وانی کریه بله روزنامه‌وانی اصلا هر ملیونی بنابو دنک و ام بجن حمو او حمو کس کو بحث که مثلا نوروزیه هر سال نوروز پیروز کریه هر سال نوروز بسیاری خو ارگانیزه کریه اجو ارگانیزه که مازن ام بجن گله کسی بنابو دنک لهم بجدت کتره و کو حرام نظام چه وصلی هر سال حیا مدیه هر سال به امکان خو به خو ام بجن نوروز پیروز کیه او میلیونی گلک و جام ام بحثا چند شعری yani esas بحثاوی بکن و مثلا ماموستای پیرامید او بکن yani çünkü düre derece em saatten bahs بکن خلاص نابه شعرین وی ملی ککو بله خو همو به جهان ملینه بله اوک درج نویساندیه لسه حرکت شیخ سعید و لسه شیخ سعید و شرکت درج نویساندیه پشتیوی هزار ناسız سیان da لسلیمانی سریحلدان اکشیده به دیروکا کردان da جیرا دبیجین ایلونا راش yani katliameke mazın Süleymaniyye çelbi le Irak'ı hilbirartın heye Kürt boykotken jibu ku henek yani hilbirartıneke demokratik u ambejin Kürt nikaram be avakhab kevni lur devlet evdke yani katliameke mazın dike şeyrek ya milli liservi evi heye liservi serihildani heye liservi katliam heye شارك في سر مشى سيداي ملا مصطفى كوج ام بيجن راقي جمحابات دچه حتى سوفيتي بله جمحابات بله حياة سوفيتي جسينوري عراقي دچه حتاني بله شارك في هجال سروي هيا شارك دين جاردن لسر محابات بخوا هيا yani büyük havayı ama bize karın bizim tamam şehri milli ne o şehri evin yani direjin yani em bizim ne evin ne gazalın böyle yani mesela berhemen wî keko berhemen wî duwarê pexşanê da jî hene gelo pexşan vakti ku ew derxistiye pexşan jî nivîsandiye vakti hem jini hem jiyani و اجا خصوصیت کی ماموستا پیرامیدی اوه کو ده هر هجمارن روزنامه از قاسی بیرامدا مای هفته yani o hafte jara ki derketiye belki hene jaran rojana biye le de hamu hejmaranda و یبو کو گلک باش گورانی زانیه شیرین گورانی
و گران دی سر سورانی ویجا ماموسته معروف خزادار و ام بیجن او شعر گورانی گلک شعر گورانی کو ام بیجن دوان 5 جلدی بوری دا yani 4 جلدی بوری دا çünkü pişti pencan idi şehrin Kur'an'ı namin yani ev yani ev xabata piramit istifade kiriye o Kur'an'ı ki gerek hecabiye ben hep şu an mamusta o Hazar Nasıt Pencihanda o dişevi rahmeti o bira hazar rahmet liguravi be Amin. Divanavi heyet düzcilde o em bejin destpêkê da wek jiyana xwe jî ew kiriye nivîsandiye û kesên ku bixwazin firehtir em bêjin bina xwe yê agahdarî dikarin em jî serî li ew ê bidin li du cild dîwanê wî û dikarin ji wî îstîfade bikin lê wek kurmanciyê wî jî tê nêzik da derkeve yani ez wî jî bêjim belê mamoste piramîd ez bawerim ew xas bes ber ku wextê me kême belê êca ewa dudiyan Mustafa Şewqî ye Mustafa Şewqî 1865 da hatiye dinê 1932 da jî şwe rahmetê Mustafa Şewqî ji Mihabadê ye ji mala qaziyan e yani mala Qazî Mihemmede êca çîroka Mustafa Şewqî jî hinek ew dirêce ew hedîsek çêdibû ka neva malbatê de çawan dixeyîrê diçe Stenbûl û diçe Stenbûl bicî dibe lê beriya wî pisomekî wî heye wextê Makenzî ku diçe mintiqa Mukriyanê em bêjin li ser folklora Kurdî dixebite di vegera xwe da û ew pismamê wî li navî Cevadê Qazî ye navî Cevadê Qazî bixwara dibe Almanyayê êca wextê ku Mustafa Şewqî dixeyîrê diçe Stenbûl bi wî pismamê xwe ra ew dat li kontax dat pismamê wî dibe ew dibe Almanyayê li wir qeyda wî li fakûlta tibbê da çêdike û tibb dixwîne dibe doktor piştî tibb dixwîne dibe doktor ve digere tê Stenbûl û di 1918 heya 25 em bêjin 24 ew rêxistinên ku li Stenbûl hani Kürt Alî Cemiyetî Kürt Tawûca di hemiyan da gelek aktif xebitiye û şeyrê wî şwe hemû şeyrê millî ne û ew e yani kesekî şahsiyetekî gelek hêja ye gelek taskirî ew kesên ku em bêjin li ser em bêjin dewra ew ê Kürt Alî Cemiyetî ku hinek ew ê wan hebe meheqeq rastî navî hatine piştra wextê xwîbûn ava dibe wextê xwîbûn ava dibe xwîbûn wek temsîlkarê xwe wî dişêne Mihabadê yani dibe temsîlkarê xwîbûnê ê Rojhilatê Kurdistanê yani ne Mihabadê ne bêjin Rojhilatê Kurdistanê taybetî li Mihabadê bicê dibe piştra li wextê ku hinek sistî di xebata xwîbûnê da çêdibe ihtimala mezin piştî ku hereketê Ehsan Nûrî Paşa ew dibe li Agirî car din vediyane di 1932 da dişe rahmetê û şahsiyetekî gelek hêja ye ji malbatekî hêja û xebatê wînê gelek hêja hene bi taybetî me ku dibe berpirskarê xwîbûnê ê Mihabadê wextê xebatê hêja kirine belê û şairê me din Mîrza Xefûr e ew jî 1807 da hatiye dinê 1908 da çwe rahmetê kurê Hacî Ömerê Hacî Abbas Îratê gotin ji Qele Çûranê ye lê pişta ji Qele Çûranê barkirine hatine Silêmaniyê û li wir çwe rahmetê û ew wekî me din edîb e û ew jî
ادیب yani nabi Resul'e edip nazna büyüye Resul'e kure mele sadık u em bejin juhuza zendiye o yani huza zendi zanın Kerimxan Zend u şahitya İran'e em bejin 50 sal beriya kaçaran şahitya İran'e Kurdistan'da bu jüye aşiriye و اوکیدن ناریه ناری بله اوجی 1874 1944 anda جایه نبی محمد کره ملا احمد الهزان بینو که همو اون و معلومات ملانه yani. ملان نه روشنبیری و ادبیات زانه و دمی تب اول بله مکتب او بینه خواندگی هم بیشین مدرسه بونه یون درستونه وبري شاعرة كيما دنكو دويجي دا ماموستا جهداي وزيورة أو جي 1875 1986 دا جاية ونابي عبد الله كوري محمد و برهم اليوني قالك جا لسر ديروك تيروك ورقال زمان و أم بجن أداب يعني شاعرة كي أم بجن پرهیله yani جوره اواندا شعر نویسان diye و شاعر کیمیدن صافی yani o ambijin avi naznabi safiye nabi kak Mustafa'ya ev mesela nabi kaki bu hürmet yani bu vak hürmet vak abi tekar vak abi Türkana böyle و اوجي بيعاوي يعني اساس جروجرات كردستانيه وخلقي عالي السنيه بله وبالي ويكدن حسنه سيف القضاء اوجي حضر حشد حفتي حضر عطش الشيخ عند الزيايه يعني نابي حسنه كوري ميرزا واوجي بطيبتي لسركيشة عروزي وبشراجي هجايا خمالي يعني ايدي ام بيجن هيدي ام بيجن داويا شيرا عروزي جيتي وقتي ام بيجن هجايا خمالي يعني لسر هجايا خمالي دس بن ميساندرا شعري تكرين هيدي اوجي يعني هيدي ام بيجن عروض شعر عروض تذكرين أبجي يجوان شعري ما يكون بيجن بهجاء خمالي أم بيجن شعر نويسانية وشعرك ميدن ملا محمد دي كوية أو عالمك مظلم بويا خلقي أو تزانين كو خلقي كوية جمال مالباتا كجلك بناو دنك مالباتا جلیزاده کو جوارات بیجن البته که کیون خاندان که کیون عالم اوجی به چندین نسل سرهب عالمی گلک مزن بونه جوی عائله جلیزاده یعنی و محمد امین زکی بک محمد امین زکی بک از باورم هر کسی ناوی ساکریه 1880 anda hat dedini 1948 anda çuvar rahmeti Kore Hacı Abdurrahman'a و لفر أمي هناك بحث سيدة محمد أمين زكي بك بكن بله هرچند gelek بینری مجی نابی معقا ساکنه یک جوان خصوصیتی که ماموسا خزندار ام بیجیم باوه کی متح سنه که بحث کریه بحث محمد امین زکی بک او پیش گوتنه که کتابه خواه کرد و کردستان او کتابه کرد و کردستان که نویسانده او پیش گوتنه براستی من 20-25 سال برینها دیروکا کرد و کردستانه کرد و کردستانه بله من 20-25 سال برینها شو اوریجینالی بخواه سورانیه او چیروکا bir derece من kurmancayı çekir hayanaha Kurdistana bakur ducar hatiye çapkırın ev carasyon jiyan hal ber çapıya yani çapasyon gerek alaka ke gerim denişandan
و از بکرتی خواهم سرپیهاتیا بی یعنی پیشی چند گوتن سر و پیش گوتن که ماموسا خزادار گله قیمت داره پیش گوتن دا بله دبیجی که وقتی که ام خواندگی ها عسکری دا بون یعنی او حربیه یعنی دبی ایدی بله مجخورا دبو ام عثمانی نه لإيدي هيدي داس بكير هناك فراد دقوتن أم تركن هناك دقوتن أم أراوتن هناك دقوتن نظام أم كنها ماجي من أوكي يعني أو تركيا أو أراوت أو بلغاريا أو نظام شيء أسمع يعني داني حتى أنا مقولين العثماني ما للسلوي و أو بشتكو مازون دبم حياة أو جد يعني مهندسي خريطة يبويا يعني الحربية دا أو قسمية خريطة جيبية نقشة بله أو خريطة جيبية وقتی که ودگره باشوری کردستان یکی از باورم اگر شاکته به رتبه‌ی بیم باشی بوده ویجا ناوکرام او بوظیفت شا اروپایی اجا وقتی دشا اروپایی یعنی او تشتی که حربیه دا خواندکاران که به هفران مناقشه کرنه که کتله سری لور دست بید که دکومنت belge برهفت که سر دیروکا کردی گلک تش برهفت شد مدته که لسر خو ککو از کیمه از کردم کرد کینه کردستان چیه بله ده Almanya'yı, Fransa'yı, de Avrupa'yı hayavi demi çi dişti kulüse kurdan hene hamu berhev kiliye. Vakti vegeri demek ki direjmaya. Dijbu ku demek ki direjmaya imkanavi ku embijin berhev kirna dokümentan berhev kirna şafkaniyan ev imkan bir desketiye. İca vakti vedgere İstanbul'u despetke dinvisi. Epidemisi ama beje yani ber tamam bu niye rojek nel male agir xanyut kebe her iş şavatı hamud şavatı yani ev doküment ev çafkani ev xabata kokiliye hamud şavatı ev ci vakti kuvvetgara edi desiye barda yani de ben ev qaz yani hizmet ev qaz emek edi حياة صلاة از باورم 1931 وینا برا جب پیشگوتنه دا بحث دکه دبی روژک وک کتابک پچوک کدسیمه yani وقتی که انسیکلوپدیا اسلامی آماده دکن او فصل گوتنا کرد جمینور شکراتی داین yani minor kirada bejim ku ev ez bavarım fasikula şeşaya tütü liser kurdan o bikim icad dibe vakti o keddesimin muxwan gelek kefam rahat gelek kefam rahat gu pişiku u sakil ku ez handam yani teşvik kirim mübir yarda ku ez carekidin dest ev bikim dest بالنویسنده بکیم و من وی آخوا ندیروکلیته که مشهور لراق یورک زیدان جراد بیجن او یه دوست محمد نمی زکی بگه دبی من رویک صحبت کرد مجرا وی مسئله بکر گو جمرا گود که اتنانی تنها کردی بینیسی تکی بخونیم که از ناخونیم باش اوه به عربی بینیسه محمد نمی زکی بگه گلک بود که yani gerek dişeser dibe nabe yani. Hatta o sadıbe rahna Şeref Xan dikire. Dibe Şeref Xan vakti diyoruka Kurdistan nivîsan geleke bi Kurdî binivîsan ya. Ez diyoruka milletê xwe bi zimanekî din nanivîsim. Diyoruka zimanê min gerek bi zimanê min be. û rûya wê dest pê dike dinivîsim û em hemû jî zanin ku piştê Mîr Şeref Xan دیروک نویسی دودیان اویه دیروک نویسی نه توا کرده و هزار رحمت لگوراوی بیم
آمین و محمد امین زکی بک د قابینین دست این حکومت عراق دا وزیرتی جی کریه روشنبیره که هیجا بویه وقت انگلیس تنا عراق شیخ محمود لهنبری وان شرد که او جرا جابچینه دبی شیخ من دبی کی işi tekadiyet de Kurdan aniyet de be İngiliz ara şardaki. Bigire mruve xwe baş dihere. Ki işi tekadiyet de İngiliz ara şardaki. Yani Şeyh Mahmud ikna dibe zanim. Yani hürmeta Şeyh Mahmud jî gelek jî heye. û ikna dibe û ew meşhûr şerê zan çi amara Türk behs dikin dibêjin me wiha kiriye wiha قلت العمارة qutul amara he. İşte şu Şeyh Mahmud u Kurdan em bejin digre baş ve vezgare şu Türk dişken yani. Yani ev kuşlar ki şu Şeyh Mahmud biye. Yani serpihatiye ki İmam Musa Muhammed Emin Zeki bek evciye. Bekvan em khas bahs bikin خلاص nabese İmam Musa Muhammed Emin Zeki bek roşebire ki heyeca درك برتوك بيخواندن lebi جرب برتوك بيخواندن بله أنا والله متجلك شيء أمك ندايا زماني ويجي جلك خوشة مرة طابة أم بيجن حيانها بيس بين صبرينها شابو حيانها دجار أباجرة ساجد دركبه از هویدارم که herkes بخونیم إن شاء الله بله ama Seyda Mehmet Emin Zeki Bekçi bir havayı ama kurtlu bahs kir بله İca شعرك ميدن هي شعرك ميدن صابرية أو جنابي المدينة المدينة كلها شيخ عبد الرحمن أو صلاة حضار حيصد إن حضار حيصد حشتت بالزيادة هاتدني حضار ناطلت شار رجي شو رحمتي بني شعرك ميدن شكري فضلية شكري فضلية حضار حيصد حشتت بالزيادة وهاتدني حضار ناطلت بالسشة كره محمود آقایه و مالبته که اوه yani مالبته که وها بروقراط مازن اما بیجن تشتیوینی هری مهم اوه که وی رضا طلبانی شاعر رضا طلبانی gelek şiiri behevra kirine yani tiştê erotik tiştê ku em bêjin neyê gotin jî hevra gotine û ew milî herî meşhûr ew yani yani şiirin de beraya xwe lê daye ew jî derzî vedaye ew jî mecbûr maye cab bide em bêjin mirov wextê şerê wan dixwîne bi rastî erê ew ê ezebiyatê têda heye lê pir gotinên giran jî hevra dibêjin zanî welhasîl ewa Şükrü Fazlî jî ew e yek din şairê me Fuat 1800 duyan hatiye dinê 1925 çû rehmetê kurê Şeyh Abdülatif Beyderiye û ji malbata Şeyxên Berzincî ye malbata Cemil Butenge û li Kerkûkê hatiye dinê yani Kerkûkê gedin Hüseyin Hüznî Mukriyaniye ew jî gelek navû denge 1894 hatiye dinê 1947 da em ê bir behsa Hüseyin Hüznî Mukriyanî bikin Hüseyin Hüznî Mukriyanî di xortîniya xwe da ji ew ye ji Mukriyaniye ji ew ji baneya Mukriyaniye ne ku muhabade ji bane jî bele bane jî li ser Mukriyanê tê hesêbkirin xortîniya xwe da lê dixe diçe Stenbol û ew dike yani bi şeîr mêrê re jî mijûl dibe lê şeîrê zêdetir hînê senetê dibe hînê senetê kolînê dibe kolîn ku em bêjin eleqa wî bi metbea çapê re heye û pişt ra û diçe Helebê li wir çapxanekê de kar dike û li bayekê pişt ra xwîyê çapxanê dimre çapxane jê ra dimîne û pişt ra wextê hereketê Şeyh Saîd 1925 dest pê dike rojnamek bi navê Kurdistanê ji bo em bêjin destek ji bo alîkariya hereketê rojnamekê dertêxin û piştî ku hereket ta Şeyh Saîd dişkê ew radibe û çapxana xwe digire bar dike dibe rewan dizê
Diber ravan dizi lur dest be evet ke. Dest be vaşandıra kuvar royrame kitap و همو جیان اوی را درواز به یعنی هم شاعره هم دیروک نویسه چندین اوی وی هنه کتابی وینی دیروکی هنه هم لور نکارن دیده بحث کم راسی راست و شخوا جی اوا ویجی کیوشه هم بیجن مالباتا مکریانی گره و گوی مکریانی هیه کردستان مکریانی هم بیجن شخصیت گره گرینگن جوی مالباتی yani em kurti büyü havayı bahsa mamusta bikin. Tabi serfihati mamusta gerektireceğim. Yani dengi geçi Yunus Hanım em bikin Halepi Kurdistan o gerek rojname kuvar işte olsa yani tamam icyan akwa büyü der baskıya. O entelektüele ki gerek hecabiye, zanaya ki gerek hecabiye. وبيو عواي ماموستا معروف خزادار لبرجي داوي شعرك كيما يدن أحمد مختارة أو جي حزار حيثت نوت حيشتان هات يدني حزار ناصر سيبيجا جي شوار أحمدي أم دبينك و برانيا أم بيجين كسي وقتي تمني وان زيادة دريج نبيه يعني أم وقتك و وان دنيرن صلاة هاترا دني وصلاة وفاة وان دنيرن tabii o şartın şahı em bejin şerê cîhanê û em bêjin qıtıq birak te xweşî ez bawerim dibe sebeb ku em bêjin ew ê me zû kune rehmetê xelkê Helepçeyê ye û yani bi Kurtî we wî şairê me jî wisa şairekî me yê din Abdülwahid Nûrî ye Abdülvahid Nuri ji şaireke gelek binavute Hazar Nasır Çara da hatiyedini Hazar Nasır Çara da şu rahmeti Kure Mecidi Kure Ezhede halkı Çemçemaliye Çemçemali zani evaki Süleymaniye şaireki meydin Bekese Hazar Nasır Pencan da hatiyedini Hazar Nasır Çilhaştan da şu rahmeti Nabi Faike Bekes babi şirkuye emde şirku bekez vakti dibêjin şirku bekez babi de ordiya evda de ordiya Osmanî da aswaybiye li Meraşê kar kiriye vakti babi diçe rahmetê ew diçe yani diçe lûl kan dixwazin bizane wekî hinek halê wan çok destang bûne yani halê wanê maddî zêde baş nebiye گویی از بچیم کام چیم جواب میرات زان تشتی وسا چوه دمکی درج نگرایه کو اونن yani tiştek cevabı nemaya payla vegeraya bekes avavuni heri giring ava ku de se ava hazar nasıl siyanda yani kujera iluna raşte gutun de ve serihildane da Süleymani yay juan kesin ku peşengiya ve serihildane kiriye yay juan kesane ev gelek kesin bir vakti Ravşenbir ve embicin navdar ve müşakettedir. Demek ki direş de zindana ev dadminin, zindana Kerkuk dadminin. و بيو عوي ام رحمه جرات خازن و كريوي شيركوجي ام بجن عيني بيو عوي ام شاعر كي بناو داكي كردستانية كردستاني بو يعني شو رحمتي وبلش شيء شاعر كي ميدن ميرية اوجي حضار ناصر سي حضار ناصر الجودا نابي محمدها و اوی مالباتا وی ام بجن مالباتا که اویه جی هودره نه و شاعر می داوین جلدا پنجان Yunus yani Yunus'e melrav cerat tegutin ku şiare da nas nave dildar bikar aniye
شاعر نویسکار سرودا ملی ای رقیبه او جی خلق کویه و فاکولته حقوق بغداد خلاص کریه اوقاتی کریه لبغداد لمخابن 3 سال پشتی کو خواندگه دقدینه لبغداد یو وقت قلوبه کبیه او روشنبیری کرد زانا و ام بجن کسین او وی قلوبه تمی برهف بونه لور خارنک دخوی کو خارن کبن بویا یان چی بیه و بجهره کبه و ده تمنه کی خواه گلک خورتا 30 سالی داوید که بله 30 سالی بویا 30 سالی و اوه بینی şeyde bile şu hadi ev amzanık bu eve yani hem böyle sürüda milli o ey rakibe der ve ey rakib hem böyle sürü devin edeceğine o de üçahe kuvara garaveji o de ben serukate İbrahim Ahmed da o be alikaya mamusa ala di secadi ku dertkebe şeyle nüvisi timi derketine و ایجاد ماموسته اوی روژا اواوی کوچاوی و داوی جی نویسانیه دبی دازده تشینات دویم 1948 دا جبر خارنا گنی یعنی خارنا ام بجن کبن بیا کاچی بیا کوچا داوی دیگه ببی آبایی مجلس دخوا هنک کرتبر benime tamam kir. Hevidarım de bernamekedin de emidi vakti ku veji gut. Hadu cildedin di embejin ten ser şairin Bakur u Roj Ava u embejin Osman Sabri, Seyda Cigerhun, Abdurrahim Rahmi Hakkari u Tireş u بدهان کسی دن برنامه دن دا از بیدارم که هم بحثا وانجی بکرتی بکن بیناری خواب دادن ناسین از گله سپاس کم بیوارا از سپاس کم که سیدا الپشن دوی ام دکارن جوان شیرا وک میناک هنکون بخوینن ایکو کک زیا حسکریه دوی براج مرا یه یونس ایدی ایکی جانبه تا کی جانب پر حسکریه وی ولی آنها کسی دستمی دایه اما کی جان هات پیشاته وی بخوینه یعنی کی جان لخوشاته چوبه tabi dildar şu eve dildar ambejin şey eve جا شعرکی همه لبر دبی دشعر ای کرده یعنی نبی شعر ای کرد یعنی ماموسا دلدار کو نویسانیه یعنی ابیجین نویسکاری سرودا ای رقیب دبی ای کرد لنی gelda hatta کی ماتو داماوی yani ey Kurduna geldi tu haya kengi bezengi be evi depe ke alem serkabun dişti etüş pevendi nev davi depe alem hamu bu serkabun tücü her mayı davi depe desa biri le hale khud bike ve hesti be zilletke depe henekji melhada hesti khwabike henekji بالزلات بفكرة يعني زلات زورداتي بفكرة بلي دوينك راوبر بو ايسكه خود راوي دبي بيجا حياة دو تو نيچيروان بو إلو تو بي نيچير يعني بي آواي شهراوي دست بيت كدشه وقالك سباس أجي سباس دكم براستي إيرو جبوي إيرو جمرا قوتيه أم إيرو دوي حالي دانه
کو اری اوی شعر خدا بس کردی بله yani eva min şehir xwendinê zêde tunî ema me em bijin kurmanjiya wî ewa wî ve serguhê hev da lê naverû pir ew yani pir tijî ye em gelek spas gelek spas dikim gelek silav jî seyda بله دنگ دچهش خو bele بله تماشاوان نیجا ام هاتن بویا و ام هاتن داویا برنامه خو بهویا کو ام د برنامه پیش دا کو ام جلدا 6 و 7 بدن ناساندن اون دیسا ما بشوپینن ام کیف خوش ببن از جبوكو حتى نيفي ساعتي و لما ببين فرهي لما قداري كر وآوا هيفي دكمكو و كيف جبي برنامج قرتبه و جبو كيك زيا كوت بشتاري برنامج بوي و أوا چند برنامج سرهب أمچيتكن مال آوا يشتر أجي و دیسا هوالن می لپشت پرده این تکنیکرین ما مالوانجی آوا گلک سپاس بله تماشاوان نیجا شب باش بمینن بخیر و خوشیه دا خاطره